Gape kalimah himpun kadiglok hidup Nabi Allah gape kalimah himpun kadiglok hidup Nabi Allah Nabi guyup gendang sandara suci gape Allah ketujuh jarak dari pada masanya guyuran Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji belum dikutub Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji belum dikutub Nabi Allah kafe kaji pegatang Nabi hancur terpilih Nabi sudah Tuhan makalah mana ilahi Allah Nabi lagi Tuhan pemenanglah perang kafir lehnya Nabi kenyang sergap pedang sakti Allah Nabi guyup gendang dan tabrang si kafir Allah bertujuhlah kabar dua hijrah Nabi yang pada masanya guyuran Yahudi Allah kafe kadik menghimpun kadik yang dikutub Nabi Allah kafe kadik menghimpun kadik yang dikutub Nabi Allah Nabi maju dalam perang jangan takut si kafir Hamzah galakuan kerana sahabat yang alih Allah bunda Abu Zubaidah malaikat Nabi ada berbeda perasaan maju dalam perang sabi Allah Nabi berubah gendang tanda perang kafir Allah bertujuhnya Ramadan doa berhijrah Nabi pada masanya guyuran Yahudi Allah kafir berhimpun kadigum dikutub Nabi Allah kafir berhimpun kadigum dikutub Nabi Allah nasi di Abu musuh orang Islam mati dalam perang Badar desedar detik bangkit Allah kafir ada merdeka takbir pun berkumandang bendera orang Islam boleh ada menjadi Allah Nabi berkejenderaan tanda perang si kafir Allah bertujuh Ramadan doa berhijrah Nabi pada masanya guyuran Yahudi Allah kafir dari berhimpun kadigum dikutub Nabi Allah kafir dari berhimpun kadigum dikutub Nabi Allah Ali bin Abi Thalib mengangkat kepahlawan tegahan bandengan terpagar kepenarik Allah sikap berdakar musuh tanah Indonesia kafir berbangsa unggaran sejuna ade Allah Nabi berubah gendang dan gatrang si kafir Allah bertujuh Ramadan Tuhan berhijrah Nabi pada masanya guyuran Yahudi Allah kafir berhimpun kadigum dikutub Nabi Allah kafir berhimpun kadigum dikutub Nabi